La, hapit hinapos sa ang huling dalawang ko sa Never Say Die Flop Crocs in PA. Flop Syrian dagway ni David ikaw ko. O gijilyan mo ay patsyon. Kopikat sa Epejais Patang Quiapo. Napay Roja. Morgapon pagdugay. Kisoso sa Ginebra San Miguel. Ilani Robert Jaworski. Yang gikopikat din sa GMEO kay nyatong Pebrero 2 ning tuiga. Murag gyapon is Kim Pao is best. Number 1 in Tipolo, Mandawi City, Cebu, Philippines. Idol ni Kim Pao is best lang gihapon. Murag gyapon is Kim Pao or di alabay ang bong katatohanan is best. Sa kapamilya ug sa my best friend Eman dinhi sa TV5 ilani idol ni kang Shania Magdaya o kang GMD Guzman is best sa TV5. Nanuman kay Flaps sa GMO Crime. Kay copycat man na sa ABS o sa Ginebra San Miguel ni Robert Jaworski. Ang imong kopyahan sa kapamilya. Ang imong bot imong pasapo GMO Crime. Kay Flaps Rejod ka kay imong buhaya or Rico sa mga New People's Army adto sa Bukid sa Visayas ug Mindanao. Nanuman sa paman to GMO kay kopikat man nimo nga puro man kay sunsuon. Tino man kay sunsuon mo nimo is buog bagsak langaw rating sa Never Say Die is flop. But kay gikan sa Mandawi City, Consolacion napay Danao City, Compostela ug Liloan napay Camotes Island napay Carcal City, Talisay City, Minglaninya, Naga San Fernando, Carcar City lagi. Ang usa is Southern Leyte, Morgapon is Never Say Die is flop. Morgapon is dalabay ang bong katatawan is Kim Pao is best og sa my best friend Eman din sa TV5 is best lang gyapon. Number 1 in Mandawi City, Cebu, Philippines. But apel ang Southern Leyte, Philippines sa TV5 ug sa ABS-CBN sa kapamilya is best lang gyapon sa Morgyapon sa kapamilya ug sa kapatid. Best yun. Kay hapit hinapos sa Never Say Die Flop Crocs in PA. Na kay boya jud ka. Kay flop siri ang dagway ni David likaw ko. Puro dagway pergabag jud ni. Dagway pergabag jud kanimo. Ala, hapit hinapos matag tuig sa Never Say Die is flop. Sumurto ha o goodbye.